ndasaba umushumba Serwe Espoir ko atambukana imbere na madam. I would request Pastor Espoir and he's supposed to come forward. Mu kanwa kacu ntabwo tuzibagirwa ntituzacogora kubivuga. In our mouth we shall never forget and we shall not cease to speak it. Imirimo Imana yakoze ikwiye kwamamazwa ibihe byose. The good works from God should always be proclaimed every day. Twajyanye nawe hariya imageragere. We went at Mageragere. Twahurira n'abantu bakomeye yasanzeyo anabasigayo. We met with great important people whom he met there and he left them there. Aba ministre, abantu bari bayoboye ibigo bakomeye, abantu bakomeye. The great ones, the ministers who were leading different. Ntitwabarushije gusenga ariko turashima Imana kubw'ubuntu bwayo. We thank God for his grace. Uyu turashaka umwishingano uyu munsi nk'umurevera. Today we are going to offer him the responsibilities as a reverend. Ariko kubera undi mwihariko we niyo mpamvu twashatse kumutambutsa imbere y'abana. Because of his particularity, that's why he came before others. Twabiganiriyeho, twarabisengeye kandi tuzi neza ko Imana izamushoboza natwe turi kumwe nawe agakora umurimo w'Imana. We discussed and we prayed for it and we know that God is going to enable him to serve his ministry. Urakomeza usome iyo ndahiro witonze. You are going to read that oath slowly. Ariko uri attentive kubera ko nibyo ngiye gusoma hano nabyo birakureba. I need also you to be attentive for what I'm going to read concern you as well. Uyu munsi tariki 31 z'ukwezi kwa 12 2023 tumenyesheje abari aha bose ko mwemeye wowe Serugo Espoir nta gahato inshingano y'ubwungeri bwo kuragira umukumbi wa Kristo mujemerera imbere y'umushumba mukuru wa Calvary Wide Fellowship Ministries ko mugiye guhabwa inshingano mwabitekerejeho kandi mujemera muzi ko nubwo byabasaba ikiguzi kiremereye muzabikora. Uyu muhamagaro mwemeye imbere y'intumwa akaba n'umushumba mukuru n'imbere y'abahamya benshi barimo n'abashumba baje kuba abahamya bo kwemera kwanyu muri buhamishe indahiro iri imbere yawe. Uteguye umutima wawe ubugingo bwawe mu mwuka no mu mubiri gukorera intama kubw'umuhamagaro wihariye Kristo n'Imana bakubonyemo. Nimba ibyo maze kuvuga uvyemera uravuga uti yego ndavyemeye. Yego ndabyemeye.
Bashumba namwe teraniro ry'abemera Imana muri hano, ndaba muri ku muvandimwe Serugo Espoir nk'uwiyemeje guhera kuri tariki ya 31 mu kwezi kwa 12 2023 gukurikiza ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, kandi nk'uwiyemeje gukurikiza amategeko shingiro n'amategeko ngengamikorere y'umuryango Calvary Wide Fellowship Ministries, kubaha ibyemezo by'itorero n'inama agirwa n'umushumba mukuru uhagarariye uyu muryango, abizera mwese kandi mubarizwa muri uyu muryango murimo mwese abitabiriye uyu munsi, yembereye imbere yanyu ko ashizwe ku rutonde rw'abahawe inshingano z'ubwungeri ku rwego rwa revera. Niba ubyemeye nabyo uvuga ngo yego ndabyemeye. Yego ndabyemeye. Bwana Serugo Espoir, imbere y'abavandimwe muri uyu muryango uvukamo wa Calvary Wide Fellowship Ministries, imbere y'abahamya bakuri imbere, turagira ngo wemeze n'ijwi ryawe ko ibi ubyemeye bikuvuye ku mutima. Byemeye bimvuye ku mutima. Mwene data Serugo Espoir, wiyemeje kwamamaza umuzuko wa Kristo, guhamya ubumana bwe nk'umwami w'abami n'umutware w'abatware. Wiyemeje kurinda kwizera ubumwe bw'itorero rya Kristo, kubahiriza gahunda z'itorero. Wiyemeje kwizihiza no kuyobora imigenzo ya gikristo n'imihango yera uko yanditswe mu ijambo ry'Imana ndetse no mu gitabo cy'imyizerere y'umuryango wacu Calvary Wide Fellowship Ministries. Uzuzuza inshingano zose zirimo no kwimika abandi bashumba nyuma yo kubyemererwa n'umushumba mukuru w'umuryango, kwimika abakuru b'itorero, abavuga butumwa, abadiyakoni, kurinda no kuragira umukumbi wa Kristo utarobanura hashingiwe ku masano, akarere, ibara cyangwa ikindi cyose. Wiyemeje ko umunezero wawe uzaba kuzana abantu mu rugo rw'abagize umuryango wa Kristo, kwamamaza ubwami bw'Imana, inkuru nziza y'agakiza nk'uko twagaheshejwe n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Nimba ubyemeye byose vuga uti ndabyemeye. Ndabyemeye. Urahereza madamu wawe microphone. Madamu wa Pastor Espoir, ku rwego rw'abashumba n'abarevera, umudamu nawe agomba kurahira kuko ni umurimo utoroshye. Ibi ngiye kuvuga ndaza kugusaba niba ubyemera ubihamisha ijwi ryawe. Uremezanya n'umuhamagaro w'umutware wawe, wiyemeje kumugira inama zubaka, uzamufasha kuzuza no kubaha iyi ndahiro arahiriye imbere y'abantu, imbere y'abahamya n'imbere y'abashumba bateraniye aha, kandi uzamufasha guharanira inyungu z'umurimo w'Imana. Nimba ubyemeye uvuga ngo ndabyemeye. Yego ndabyemeye. Pastor Espoir has accepted to take the responsibility of being a reverend pastor and follow all the rules from the Bible and rules and regulation from the church. And his spouse also is going to help him to pursue the calling. She said, yes, I agree to help him. Yeah.
mushumba Pastor Espoir, Dear Pastor Espoir, iyo ndahiro iri aho niyo uri busubiremo that oath you are going to repeat it, uyisomeye wenyine. reading it by yourself. Ndasaba ko bazana Bibiliya. May you bring the Bible, please. Madamu aragufasha microphone. Your wife is going to help you with the microphone. No. Yeah. Ashobora kugufasha microphone cyangwa akagufasha iki? Ufate microphone aha, Bibiliya mu kuboko kw'iburyo, uyizamure, hanyuma usubiremo iyo ndahiro iri imbere yawe. Yes. yewe Serugo Espoir, uyu munsi ku itariki ya 31 Ukuboza, Urazamura ukuboko? Sorry. yewe Serugo Espoir, uyu munsi ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 2023, niyemereye nta gahato guhabwa inshingano z'ubwungeri ku rwego rwa Reverend Pasteur. Niyemeje kuva uyu munsi kubaha izi nshingano mpawe z'umurimo w'Imana n'umutima ukunze kandi maramaje guhagararira inyungu z'ubwami bw'Imana ku isi yose, by'umwihariko mu muryango bwite wa Calvary World Fellowship Ministries. Niyemeje kuzakora ibishoboka byose kugira ngo mbe mu buzima bwejejwe, bukiranuka kandi no kuba umwizerwa. Zubahiriza kandi nzashyira mu bikorwa ibikubiye muri iyi ndahiro y'inyandiko. Ibikubiye muri iyi ndahiro y'inyandiko y'imihango, amategeko shingiro n'amategeko ngengamikorere y'itorero, no kubaha ndetse no kubahisha intumwa, akaba n'umuyobozi w'umuryango mugari wa Calvary World Fellowship Ministries mu gihe cyoroheje no mu gihe gikomeye, nticujije kandi ntivuguruje ku cyemezo n'indahiro ndahiye uyu munsi nzakorera itorero rya Kristo n'umuryango wa Calvary World Fellowship Ministries. Imana ibidufasha. Murakoze cyane. Ndasaba ko muzana ari hehe? Murazana itapi. Bring the carpet. The one that have been mentioned. Nabonye n'umubyeyi wacu muzehe Murondanyi, namwe mwatambuka. Uramufata mu bitugu, muhagarare tumuzungurutse. Uyu mubyeyi niwe wamubaritse umunsi avuka. This father has baptized him the day he was Ashingira na born, papa we. and he weighed as Paul's father. Yego mushumba. Merci beaucoup.
n'ubutwari bwa Kristo. In the power and authority from Christ. Aya mavuta tumusutseho uyu munsi, This anointing oil we pulled on him today, amanukana uburinzi bwihariye buva heraho mu ijuru. may it go with the protection from heaven. Amuzuza imbaraga z'igitinyiro n'igikundiro. Fill him with the power of favor. Amuhesha ubwenge bwihariye buva heraho mu ijuru. Wisdom from heaven. Imbaraga z'ijuru n'ubutware bw'ijuru bizamukoreremo. The power, the authority from heaven upon his life. Mu izina rya Yesu Kristo ma. In the name of Jesus Christ our King. Uyu murimo wa gishumba uzahindura amateka y'ubuzima bwe n'umuryango avukamo uwe bwite n'uwo yashatsemo. May this work of being a reverend is going to transform, to change the history of his family. Azaba umumaro ahavuka, azaba umumaro ahatuye, azaba umumaro ahazagera hose. He's gonna be important to wherever he shall reach. Turaktiva impano z'umwuka wera ziri muri we nizikore mu izina rya We Yesu. activate the gift of the Holy Spirit inside of him to start working in the name of Jesus. Aba bashumba bamuhagaze hejuru bamurambitseho ibiganza, turamusengeye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'ijuru zizamushoboze kandi zizamurinde muri byose. The pastors laying their hands on him, we pray for him so that the power of heaven shall protect him and help him to serve. Gukomera n'imbaraga ni ibya Yesu, The great and the power is for Jesus. ariko natwe arabitwemerera tukabiha abo yashatse ko tubiha. But he has been giving us the capacity to give to the one who deserves it. Mu izina rya Yesu Kristo ma. In the name of Jesus King. Imbaraga zisumba byose zimubeho. The power of the Holy One be upon him. Ubutware bw'Imana bugaragare cyane. The authority of God to be manifested. Urakomeye Jehova Shama. You are great, Jehovah Shammah. Urakomeye gitare cy'amahanga. You are great, the rock of nations. Niwo ukomeye uri hejuru y'amajuru. You deserve our praise and above everything. Wiyerekane kandi wiyubahishe Be Mana nyiribi. manifested and your glory in this temple. Mu izina rya Yesu In Kristo the ma. name of Jesus Christ, Lord. Murinde indwara, murinde ibiza, murinde ibyago, murinde amakuba. Protect him from any kind of sickness, problems, and troubles. Mu izina rya Yesu In Kristo the ma. name of Jesus King. Amen. Amen. Murakoze cyane babyeyi. Thank you, dear parents. Murahagararaho mwipanze inyuma ye. You can stand. Impamvu nahagurukije abangaba nuko bafitanye nawe amateka yihariye. The reason why I call this one is because they have the special history with the Nahaguruke. Stand up, please. Ndasaba umubyeyi wacu Mama Domitira ko atambuka. Our mother to come forward. Mumufashe atambuke. Help her to come forward. Ndasaba ko munzanira call pastoral. Ndayiheza umubyeyi wanje ayimwambike. Yesu umutima uzuyemo ishimwe riva mu Asante sana. Mubyeyi wacu ndashaka ko umusingiriza iyi Bibiliya nk'ikimenyetso cy'uko ahawe inshingano z'ubushumba
ku rwego rwa revera ku mugaragaro. Ubuzima bwawe bwose bweguriwe Imana nk'umushumba. Dear mother, please give him this Bible, for his life is being consecrated to God as a reverend. Umwihariko watumye atambuswa mbere y'abandi, The particularity caused him to come before others, nuko ari we uhagaze mu mwanya wo kunyungiriza. he's the one who associates me, my assistant. Ibyo ushaka kungezaho byose, He, he's my vice. he's my vice president. Birasobanutse? Ntabwo amategeko yokuraho icyo navuganye n'Imana. Imana impamagara yambwiye ko uyu ari uzanyungiriza. Laws shall never take away what I have spoken with God, but God said that he is the one to be my vice. Ndashaka ko kubera izo nshingano kandi n'umwihariko wawe muri administration, umubyeyi wakubaritse, ndashaka ko ankorera uyu murimo wo kugusingiriza iki gitabo. Iyi ni manuel de procédure administrative nk'umushumba revera kandi unyungirije ku rwego rw'isi muri Calvary. I want the Father who baptized you to give this book to you, for you are my vice on the globe. Ndasaba umubyeyi we ari hariya, umubyeyi revera Protain, umubyeyi wacu, tambuka hano Reverend, to come umutambutse. forward. Yego. Mubyeyi wacu, turishimye ko byahuriranye uyu muhango ukorewe umwana wanyu kandi wacu wabaye muri hano. Ndagira ngo musingirize iyi certificate nk'umushumba ariko kandi nk'umubyeyi. We are very happy for the coincidence that happened. Give him this certificate as a pastor and as a father. Murabona badasa? They look alike, isn't it? Murakoze cyane kugira ngo ntabarushanwa kongera mukaba musubiye hariya ndaza kubagarura. Thank you so much. As
harahari usinye uratambuka hano. Please come and sign this document. Bahagarara hariya gatoya. Hari appointment letters nazo mbona hano murazizana. Murabizi imyaka ishize ari myinshi nari representa kandi ku rwego rw'igihugu, ariko rero ntawo kwiyobora, nubwo nyine hari aho tugomba kujya tuziba icyuho mu gihe tukirimo turagira ibyo dutekereza mu minsi iri imbere. Ndagira ngo nanone mubereke ko ari we uhagarariye Calvary Wide Fellowship Ministries hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. You know, I was the legal representative, but I want to present him as the one being the representative over in Rwanda. Ku mugaragaro ndashaka kugushikiriza appointment letter cyangwa lettre d'affectation imbere y'abahamya benshi ko inshingano maze mu myaka 6 zihagararira Calvary hano mu Rwanda ziguhaye uzaba umwizerwa, uzakorera Imana, ufasha abakristo kandi ukorere n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Before the witnesses, I'm giving you these responsibilities of being the legal representative in Rwanda. Help the Christians, help them, and do your work very well. Hanyuma rero ndagusaba ko uhagarara aha. Ugiye kumfasha umurimo wo gusengera abandi. You're going to help me to ordain others. Bwana Yesu asifiwe. May Jesus be praised. Mumeze neza? Are you okay? Timwokomera Imana amashi. A round of applause to God. Ko nabuzi impundu z'abavyeyi, ibintu biri aha nta mpundu bikwiriye. The shout from the mother. Ndasaba ko Pastor Mberwa ndabaramiye Amon atambuka. Pastor to come forward. Ndasaba ko
Kiruhura Kirorwa Faustin atambuka n'abafasha babo. Ndasaba Pastor Mporana John ko atambuka. Bwana Yesu asifiwe. May Jesus be praised. Yes. Abo bashumba dutambukije ahangaha These pastors in front of you, twabakiriye mu bihe bitandukanye kandi tubakira ari abarevera pastor. we received them in different times and you have received them, yet they were reverends. Ariko statut yacu kivuga na règlement d'ordre intérieur ivuga ko umuntu wese twakiriye tubanza gufata igihe cyo kumwigaho tukamenya nimba inshingano yaje afite tugomba kuzikomeza. But our regulations and laws say that everyone whom we can receive, we should check if he deserves that he should continue the responsibilities. Ndashaka kubashimira by'umwihariko. I want to thank you. Mubakomera amashyi. A round of applause to them. Iyo bavuze flexibilité baba bavuze développement. When they say about flexibility, they mean development. Iyo wicara ugatekereza ko kubona ibintu nuko byumva ari uko gusa nta kundi kuntu byoba ufite ikibazo. When you think that the way you understand things shall go like that, you have a big problem. By'umwihariko mu nyemerere nshima Imana kubw'uyu muvyeyi wacu. Especially allow me to thank God for this parent. Kimwe mu bintu byanyeretse ko Imana yampamagaye nukubona uyu musaza tuganira kibuka iby'Imana yambuye nkabona ukuntu ateye nkabona umutima we nkabona uko ameze numvise nongeye guhamya neza ko Imana yampamagaye. One of the things that has proved that God has called me is to see this parent the way he is, his heart. That has proved that God has called me. Kunzanira amaboko ye, kunzanira umutima we, kunzanira ubwenge bwe, kunzanira ingeso ze kugira ngo aze abane nanje. Narabihamije ndabishimira Imana ya Isiraheli nawe ndagushimiye muze. I thank God to bring him his hand, his heart, his knowledge, the way he is. I thank God for that. Ndashaka ko munzanira call pastoral. Okay. Yes. C'est bien. Nizaba bandi muzizane. Ndashaka kumwambika iyi call pastoral bo ntabwo tubasengera ni juste guhamya ku mugaragaro ko kuva uyu munsi tubemeye nk'abarevera muri Calvary Wide Fellowship Ministries. This is a sign that we accept them as the reverend in Calvary Wide Fellowship Ministries. Muvyeyi wacu Mberwa, Dear parent, nk'umushumba mukuru w'umuryango Calvary Wide Fellowship Ministries, as the apostle, the senior pastor of Calvary Wide Fellowship Ministries, twabibonye nk'iteka ridasanzwe Imana yaduteye kukuzana mu murimo. we've seen this as a privilege that God has brought to us. Tukwakiriye kandi uzahora n'icyubahiro cy'uburevera pastor. We receive you as the reverend and shall continue the glory as the reverend pastor. Ndasaba ko munzanira lettre d'affectation iri hariya. Please bring the appointment later. Tumaze igihe ari twe tureberera ahantu hose haba hano haba muri Kongo.
We spent a lot of years looking for everywhere in Rwanda. kuva uyu in munsi Congo. Revera Pasteur Amoni Ndabaramiye Mberwa niwe representant legal muri Congo. From Yes. now on, Reverend is the legal representative in DRC. Ndasaba Revera Pasteur Serugo Espoir ko amushinsingiriza iyi letter. The Reverend Pastor said you got to give him this letter of appointment. Yes, urayitanga hanyuma dufate ifoto y'urwibutso. Let's take a picture of remembrance. Murakoze muhagarara aho. Thank you. Keep on standing there. Muratambuka hano musinye. Gonna sign that document. Turashaka kumuha certificate uyu munsi. Wanna give him a certificate of today? Murakoze cyane urategereza abandi gatoya Thank you. ugumye aho. You waiting for others. Umuvandimwe Kirorwa Kiruhura Faustin narishimye ndanyurwa mu mutima kumubona no kumwakira. I was happy Muri to Calvary. receive, and my heart has rejoiced to see Kirora in Calvary. Numvise ari ishema ridasanzwe, numvise nongeye guhamirizwa n'umutima n'umwuka ko Imana yaduhamagaye kandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi izatugeza kure mu murimo w'Imana. I was very proud and have been convinced that the God who called us shall help us to reach far. Yaje ari reverend, He came when he was a reverend. nawe ntabwo tumusengera ariko turagira ngo tubihamye ku mugaragaro ko tukwakiriye nka reverend mu muryango wa Calvary Wide Fellowship Ministries kandi uzagumana icyo cyubahiro cy'uburere. We want to testify that we are receiving you in Calvary Wide Fellowship Ministries as a reverend. Ndasaba ko Reverend Pasteur Espoir Serugo amwambika col pastoral. Great. Hari aho uri businye hano. Please come and sign.
Ndasaba ko Revera Pasteur Mberwa amuhereza iyi certificate. Igera inyuma gato. Na madamu wawe yigira imbere. Revera Pasteur Kirorwa Kiruhura Faustin niwe mushumba mukuru wa paruwase yacu ya Goma. Reverend Kirogwa is the senior pastor from Goma Parish. Ndasaba Pasiteri Mporana ko yumva aya magambo. Please, Pastor Mhorana, listen to these words. Muvandimwe Mporana John, turashima Imana ko Imana yakuduhaye. Dear brother, we thank God for He has given us. Uza uri umurevera pasteur ariko wemera kwakira igishoboka cyose n'inshingano yose twakwemera twakugenera ariko ureba imbere uharanira inyungu z'umurimo w'Imana. You have accepted to agree for every responsibilities and default for the work of God. Ntabwo byigeze byoroha kandi ntibigomba koroha. It was not simple and shall never be. Ariko byarakunze byarabaye. But it was possible and it happened. Kuva uyu munsi tukwakiriye nka Revera Pasteur muri Calvary Wide Fellowship Ministries. From now on, you are the Reverend Pastor in Calvary Wide Fellowship Ministries. Uzagumana icyo cyubahiro kandi ubuzima bw'itorero buzazirikana umusanzu wawe mu murimo w'Imana. You will always have that honor, and the life of the church shall always remember your contribution. Ndasaba ko mu mpera Revera Pasteur Mberwa iyo call pastoral akayimwambika. Give him the court pastoral to put on him. Bwana Yesu asifiwe. Jesus be praised. Uyu munsi tubonye abarevera pasteur twakiriye duhaye agaciro guca bugufi kwabo no kwemera kuyoboka umuhamagaro wa Calvary batatu ku maparuwase atandukanye ndetse no ku rwego rw'igihugu. Today we have received the reverends whom we have received and who were very humble, and they have agreed to accept the rules and regulations of Calvary. Muraba musubiye mu byicaro byanyu turaza kongera kugira abo duhamagara mukomere Imana amashyi. Go back to your seats. Sorry, Pastor Mporana, Revera Pastor Mporana, garuka gato. Na madama gutegereze.
tuguhereze iyi certificate. Let's give you this certificate. Murakoze cyane mushumba. Thank you, Pastor. Ndasaba Pastor Nkomezi François Habana ko atambuka. Ndasaba Pastor Nyantabara Gentil nawe ko atambuka. The mentioned pastor to come forward. Pastor Nyantabara Gentil Pastor ayoboye Gentil, paruwase yacu ya Nairobi. she's leading the parish from Nairobi. Pastor Habana François ayoboye paruwase ya Bukavu ahitwa Nguba. While Francois is leading the parish from Bukavu. Turashaka kubemeza nk'abarevera pasteur uyu munsi. We want to accept them as the reverend pastors from today. So kubemeza gusa turabasengera. We are going also to ordain for them. Izo ndahiro muraza kuzireba neza. Those oaths, you are going to look them attentively. Ariko muzirebe muri attentive kubera ko nibyo ndi busome hano birabareba. Be attentive for whatever I'm going to read there concern you. Uyu munsi tariki 31 z'ukwezi kwa 12 2023 tumenyesheje abari aha bose ko bene data bemeye nta gahato inshingano y'ubwungeri bwo kuragira umukumbi wa Kristo ku rwego rwa revera. Bavyemeye imbere y'Imana umuremyi wa twese n'imbere y'umushumba mukuru wa Calvary Wide Fellowship Ministries, imbere y'abandi bashumba bakorana n'imbere y'abandi bavyeyi bose bashumba bakora umurimo w'Imana baraha. Babitekerejeho kandi bavyemeye nta gahato, bazi ko nubwo vyasaba ikiguzi kiremereye bazabikora ku bwa data wa twese Imana nyiri murimo. Imbere y'Imana n'imbere y'Intumwa akaba n'umushumba mukuru, inteko y'abakozi b'Imana, abahamya benshi bari mu inshuti n'imiryango n'abavandimwe, aba bashumba bemeye inshingano uyu munsi zo kuba abarevera pasteur. Nibi bivuze muvyemera ni muvuge ngo turavyemeye. Turabyemeye. Koresha microphone. Turabyemeye. Bashumba namwe teraniro ry'abera, teraniro ry'abemera Imana muri hano, ndabamurika abavandimwe baraha Nkomezi Habana François ndetse na Nyirantabara Gentil, nkabiyemeje gukurikira guhera iyi tariki gukurikiza ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, kandi nkabiyemeje gukurikiza amategeko shingiro n'amategeko ngengamikorere y'umuryango wa Calvary Wide Fellowship Ministries, kubaha ibyemezo by'itorero n'inama bagirwa n'intumwa n'umushumba mukuru ndetse n'abandi bashumba bafatanije kuyobora. Abizera mwese mubarizwa muri uyu muryango wacu, namwe abitabiriye iyimikwa ryabo bemejwe kandi bashyizwe ku rutonde rw'abahawe inshingano z'ubwungeri ku rwego rwa revera.
nyuma y'ubugenzuzi bw'umushumba hamwe n'abandi twese tugize uyu muryango twasanze bikwiye ko aba basigwa aya mavuta kandi bagahabwa inshingano zo kuyobora bagahabwa inshingano zo kuyobora no gukora umurimo w'Imana muri Calvary Wide Fellowship Ministries. Ibi mbivuze ntacyo mpimbye, ntacyo nongeyeho, nta nico ngabanije kubyo biyemeza. Niba ibi mvuze mubyemera uko tubyemeza kimwe, buri wese aravuga ngo ndabyemera. Murakoze. From today we announce that the brethren accept to be ordained in Calvary Wide Fellowship Ministry as reverend pastors, and they have been thoughtful about it and have truly accepted with it without any force attached. They have accepted the responsibility in fully understanding. Madamu wa Pastor Nkomezi, umugabo cyangwa umutware naguhereze microphone. Ibi mvuze niba wemezanya nabyo uravuga uti ndabyemeye. Uremezanya n'umuhamagaro w'umutware wawe, wiyemeje kumugira inama zubaka, uzamufasha kuzuza no kubaha iyi ndahiro ndetse no kubahiriza amategeko yose agamije gukora neza umurimo w'Imana. Nimba ubyemeye uvuga ngo yego ndabyemeye. Yego ndabyemeye. The wife has supported that he's going to help his husband to pursue the calling. She said, yes, I agree. Murakoze cyane. Baragusubiza microphone usubiremo iyo ndahiro. I'm going to repeat that oath. Njyewe Nkomezi François Habana, uyu munsi ku itariki ya 31 kwezi kwa 12 2023 niyemereye nta gahato guhabwa inshingano z'ubwungeri ku rwego rwa Reverend Pasteur. Niyemeje kuva uyu munsi kubaha izi nshingano mpawe z'umurimo w'Imana n'umutima ukunze kandi maramaje guhagararira inyungu z'ubwami bw'Imana ku isi yose, by'umwihariko mu muryango bwite wa Calvary Wide Fellowship Ministries. Niyemeje kuzakora ibishoboka byose kugira ngo mbe mu buzima bwejejwe, bukiranuka kandi no kuba umwizerwa. Nzubahiriza kandi nzashyira mu bikorwa ibikubiye muri iyi ndahiro n'iyi nyandiko y'imihango, amategeko nshingiro n'amategeko ngengamikorere y'itorero, no kubaha ndetse nkubahisha intumwa akaba n'umuyobozi w'umuryango mugari wa Calvary Wide Fellowship Ministries mu gihe cyoroheje no mu gihe gikomeye, nticujije kandi ntivuguruje ku cyemezo n'indahiro ndahiye uyu munsi. Nzakorera itorero rya Kristo n'umuryango wa Calvary Wide Fellowship Ministries mu nshingano zose nzashobora kandi nzahabwa n'ubuyobozi bw'umuryango wa Calvary Wide Fellowship Ministries. Imana nyir'umurimo kandi umuremyi wandemye izabimfashemo. The pastor has accepted to be a shepherd of God as a reverend pastor. He accepted it with a calm heart and to follow all the rules and regulations according to his promise. And is going to lead the body of Christ and use all the knowledge and all the rules from the pastor. Yeah. Jewe Nyantabara Gentille, uyu munsi ku itariki 31 kwezi kwa 12 mwaka wa 2023 niyemeje nta gahato guhabwa inshingano z'ubwungeri ku rwego rwa Revera. Niyemeje kuva uyu munsi kubaha inshingano pawe z'umurimo w'Imana n'umutima ukunze kandi maramaje guhagararira inyungu z'ubwami bw'Imana
ku isi hose, z'umwihariko mu muryango bwite wa Calvary Wide Fellowship Ministries. Niyemeje kuzakorera ibishoboka byose kugira ngo mpe ubuzima bwanje gukiranuka kandi no kuba mu buzima si ngombwa kuzifungura. Yes, komeza. bwejejwe, gukiranuka kandi no kuba umwizerwa. Nzubahiriza kandi nzashira mu bikorwa ibikubiye muri iyi ndahiro y'inyandiko y'umuhango, amategeko shingiro n'amategeko ngengamikorere y'itorero, no kubaha ndetse no kubahisha intumwa, akaba n'umuyobozi w'umuryango mugari wa Calvary Wide Fellowship Ministry mu gihugu, mu gihe cyoroheje no mu gihe gikomeye, ticujije kandi ntivuguruje ku cyemezo n'indahiro ndahiye uyu munsi. Nzakorera itorero rya Kristo n'umuryango wa Calvary Wide Fellowship Ministry mu nshingano zose nzashobora, kandi nzahabwa n'ubuyobozi w'umuryango wa Calvary Wide Fellowship Ministry. Imana nyiri murimo kandi umuremyi wandemye izabifashemo. Hallelujah. I, Gentil, I accept to be a shepherd of God as a reverend pastor. I accept it with a calm heart and to follow all the rules and regulations according to this promise. Asaba ko umushumba basingiriza izi Bibiliya mukazifata hanyuma mugasubiramo amagambo ndi bubabwire. You're going to repeat the words I'm going to tell you. Azifata mu kuboko kw'iburyo uyizamura, ufate microphone mu kuboko kw'ibumoso. Zamure Bibiliya. Yes. Kuva uyu munsi tariki 31 z'ukwezi kwa 12 2023 kuri mwe gukora umurimo w'Imana ntabwo ari amahitamo, nibwo buzima, kandi muhawe inshingano z'uburevera pasteur. Muzaharana inyungu za Kristo niyerekwa rye n'inyungu z'umuryango wa Calvary Wide Fellowship Ministries. Nimba mujemeye buri wese navuge ngo yego ndabyemeye. Yego ndabyemeye. Murakoze. Revera Pasteur Gentil Nyantabara, watambuka hano ugasinya kuri certificate yawe. François, ugomba gusinya mbere, amavuta hari igihe yanduza. Yes. Murakoze, mushobora gupfukama. Ndasaba iteraniro ryose ko muhaguruka. I'd request the congregation to stand up.
izina rya Yesu Kristo, In the name of umwami Jesus n'umucunguzi Christ, w'ubugingo bwacu. the Savior and the Redeemer of our life. Kuva uyu munsi twimitse Nyantabara Gentil nk'umurevera pasteur. From now on, Janti is the Reverend Pastor. Aya mavuta amanuka n'icubahiro kidasanzwe kivaheraho mu This ijuru. oil to bring the honor from you, Lord. Imbaraga z'ijuru zimukorere kandi zimukoresha ibitangaza The power n'ibimenyetso. from heaven to use him wonders and miracles. Aya mavuta azatera isi y'umwijima ubwoba kandi azanyeganyeza ibihindizo by'umwijima bimaramarira imbere mu maso May ye. this oil rebuke the darkness. Icubahiro c'Imana kibe ku buzima bwe. The glory of God, the honor upon his Impano life. z'umwuka zimurimo zake. The gift of God to shine. Imbaraga z'ijuru zimukoreremo. The power of heaven to work in him. Kuva uyu munsi yemeje guhagarara inyungu z'ubwami bw'Imana ku isi kandi birakwiye birakenewe birahari warabiprovidinze biremewe kuzamurinda uzamuhagararaho uzamukoresha kandi imbaraga z'ijuru zizamutwikira n'ibyo umutima ushaka kandi ukeneye azabibona mu izina rya Yesu From Kristo. now on she shall stand for the kingdom of God, and whatever she's looking for, she shall see it in the name of Jesus Christ. Ibikenewe n'ibisabwa byose azabibona. All the necessity that she needs, she shall get it. Mu mayire ye ntazasitara kandi In ntazanyerera. his way he shall not be slandered. Mu izina rya In Yesu. the name of Jesus. Amen. Yes, murakomeza mumuhanagura, reka mumuhanagure. Yes. Mana mu izina rya Yesu Kristo nyiribihe, Lord Jesus Christ of mu seasons, mbaraga z'ubutwari bwa Kristo wanesheje. from the authority of Jesus Christ who defeated the world. Uyu munsi François Nkomezi Habana yimitswe nk'umushumba ku rwego rwa revera. Today François is the Reverend Pastor. Aya mavuta amanuka n'imbaraga z'ijuru n'igitinyiro The kidasanzwe. anointing with the power of heaven, the authority from heaven. Ijuru ryatse impano z'umwuka zimurimo. The heaven to make the gifts to shine. Ahinduka ubutunzi bw'Imana ku isi kandi azakora umurimo udasanzwe May he w'umurimo be the w'Imana. treasure of God on the world and to pursue his work on this Ibimurwanya world. n'ibimuhiga byose bita agaciro mu maso ye. Whatever that are looking for him to be Ijuru unvalued. rimuha ubwenge. The heaven to give him Ijuru wisdom. The rimurwanirire. heaven to fight for Ijuru him. rimwubahishe. The heaven to give him the Ijuru honor. rimutsindishirize. The heaven to fight for him. Katika jina la In Yesu. the name of Jesus. Ibikwiye byose n'ibikenewe azabibona. Whatever he deserves and the necessity he shall Abiheshejwe get n'imbaraga them. z'Imana ishobora With the byose. power of God. Mu izina rya In the Yesu. name of Jesus. Amen. Mushobora kwika hasi murakoze. You can sit. Thank you. Babanze babahanagure hanyuma tubone kubahobera tubahe na certificate zabo. Ndasaba Pasteur Rumanzi Sebagabo Dieudonné ko atambuka agahagarara aha. Ndasaba Pasteur Muhoza Nkurira Levi ko atambuka aho hafi. Pastor Walumona Walumemoi Ephraim nawe yatambuka agahagarara aha. Ndasaba Pasteur Ndabarishe Eric n'umuvyeyi Pasteur Uhora imbere Nduwayo Isaac ko batambuka bose bagahagarara hanga. Mwegere mu side. Ndasaba umushumba Pasteur Espoir ko umuhereza call pastoral imwe. Iyindi muyimpe hano. No.
izi nizo z'abarevera isi. Hangana mwegere hirya gato. Yes, wowe ruguma ruho inyuma yiwe. Yes, muregera imbere gatoya musinye kuri certificate. Nkomezi habana wasinye sorry. Mushumba nagusingirize certificate yawe. Ushobora kwicarira musubire mu byicaro byanyu. Ndashaka ko Pasteur Gentil asigara gatoya. Igira hano gatoya. Urakoze cyane. Waje mu mwanya wawe ndaza kongera kuguhamagara. Mukomera amashyi yabo none se mwebwe aba bashumba baraha imbere. Pasteur Dieudonné amaze imyaka myinshi twaramwakiriye ari umushumba, ariko mu by'ukuri twari tutaramubereka ku mugaragaro ngo tunamwakire ku mugaragaro tunamukonfaminge nk'umupastori wacu. Pastor Dieudonné has spent many days while he was a pastor, but now we are going to present him to as our pastor in Calvary. Mu myaka myinshi umaze twabonye kwitonda kwawe, tubona ko icyo ushize imbere atari titre, ushize imbere umurimo w'Imana. The years that you have spent, we seen that you are not valuing the title, instead the work of God. Amaze igihe kirekire ayoboye paruwase yacu ya Karangazi. He was leading our parish, Karangazi Parish. Turamushimiye. We thank you. Pasteur Muhoza Nkurira Levi amaze igihe kirekire ari umushumba. Muhorana was also a pastor. Ngira ngo interpreter aho bigeze umu-interprete sinzi. Ntimuhamubona ko byagize nane. Genda wicarire mama.
Yenda wicarire. Muhoza Nkurira Levi yari amaze iminsi niko narimvuza amazigiye kirekire ari umushumba, ariko kuva tumwakiriye agatangira paruwase yacu ya Bugesera mu kagari Kambyo, yari atarahabwa inshingano ku mugaragaro ngo tumwakire kandi duhamye ku mugaragaro ko ari umushumba wa Calvary Wide Fellowship Ministries. Hanyuma umushumba wa Lumona Mulumemoi Ephraim, nadhani nasema vizuri, nawe twamwakiriye ari umushumba ariko twari tutaramwakira ku mugaragaro. Ayoboye paruwase yo kuri Essence. Hanyuma ibukavu ubwo ngubwo. Hanyuma Pasiteri Ruhorimbere Nduwayo Isaac dukunze kwita Muzehe Kidumu, nawe amaze igihe ari umushumba ariko kandi twakiriye paruwase ya Uvira yungirije Reverend Pasiteri Mberwa, twari tutaramwakira ku mugaragaro nk'umushumba bihoraho muri Calvary Wide Fellowship Ministries. Pasiteri Ndabarisherik, umupapa ufite umwihariko wo kutarwanira inshingano, mu bikomera amashyi. Iyi paruwase ya Uvira ifite umwihariko, ni abantu buzuzanya, bakundana kandi batishira imbere. Ni umugisha udasanzwe Imana yaduhaye. Ariko cyane ndagushimiye, gusa nyine nawe ntukabigire ngo wanga inshingano zose. Turagushimiye mukozi w'Imana, mu by'ukuri ntabwo twenda kubasengera, mwarasengewe. Amaboko y'abasengeye amavuta babashizeho turayemera. Twashakaga kugira ngo tubanze dufate umwanya wo kwitegereza no kureba ko dukeneye gufatanya no gukorana nawe. Imana ishimwe ku mirimo mwakoze, kandi kuva uyu munsi tubemeye nk'abapastori muri Calvary Wide Fellowship Ministries bihoraho, kandi muzahorana icyo cyubahiro. Murakoze cyane. Batuzanire koro pastorale zabo, twihuse ufashe mushumba tubambike. Murakoze cyane bashumba, mushobora kwisubira mu myanya yanyu. Ndaza kuzitanga. Ndaza kubahera certificate rimwe n'abandi tugiye gusengera ku mugaragaro nk'abapastori. Ndasaba Ngoga Christophe ko atambukana imbere. Hashimwa wambabiwe
sha. Ndasaba Elder Richard ko yatambuka hano imbere. Uburya mwari mubitse aya majwi, abantu bose twatambukije hano, aya majwi mwari muyabitse, mufite igipenderero kirenze ubwe. Ndasaba ko umushumba abagezaho indahiro muri burahire. Murakoze. Nukwihangana ntago bizabyorohanye. Uyu munsi tariki 31 z'ukwezi kwa 12 tumenyesheje abari aha bose ko bene data Ngoga Christophe hamwe na Sebagabo Richard bemeye nta gahato inshingano z'ubushumba, babyemereye imbere y'umuremyi Imana data wa twese n'imbere y'umushumba mukuru wa Calvary Wide Fellowship Ministries, imbere y'abandi bashumba bakorana n'imbere y'abahamya benshi barimo ababyeyi n'abashumba bacu, ko bagiye guhabwa inshingano babitekerejeho kandi bavyemera, bazi ko nubwo byabasaba ikiguzi kiremereye bazabikora ku bwa data wa twese Imana nyiri murimo. Imbere y'Imana n'imbere y'intumwa akaba n'umushumba mukuru, inteko y'abakozi b'Imana mwese muherereye aha, kuva uyu munsi bavuye ku rwego rwa elder bagiye ku rwego rw'abashumba. Nyuma y'ubugenzuzi umushumba mukuru hamwe n'abandi bakorana n'abagize uyu muryango twasanze bikwiye ko aya mavuta y'ubushumba bayahabwa. Biyemeje ko umunezero wabo uzaba kuzana abantu mu rugo rw'abagize umuryango wa Kristo, kwamamaza ubwami bw'Imana, inkuru nziza y'agakiza nkuko twagaheshejwe n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Ibi mvuze nimba mujemera nimuvuge ngo yego ndavyemeye, buri wese ku giti cye. Yego ndabyemeye. Biyemeje kurinda umukumbi wa Kristo, intugunda ndetse
biyemeje kwamamaza iby'urupfu rwa Kristo n'izuka rye. Bazaharanira kwigisha inyigisho zitayobowe n'amarangamutima cyangwa ubundi buyobe bwose, ahubwo bakabwiriza ijambo ry'Imana bakorana kandi bakoreshwa na Mwuka Wera nk'umuyobozi n'umuyoboro bakoreramo byose. Biyemeje gufata ibanga ry'umurimo no kutazigera batatira indahiro bemereye imbere y'abashumba n'imbere y'imiryango hamwe n'ababyeyi bacu mu mwuka bose bateraniye. Bene data, nimba mujemeye muvuge ngo yego turavyemeye. Yego turavyemeye. Biyemeje kubaha amategeko yose y'itorero, inzego zigize itorero, ndetse biyemeje kubahisha itorero no kubahisha umushumba mukuru n'iyerekwa ry'umurimo w'Imana twatangiye. Nimba mujemeye muvuge ngo yego turavyemeye. Yego ndavyemeye. Muheze microphone abadamu banyu. Ya badamu wa Pastor Ngoga ndetse wa Elder Ngoga na Elder Richard, muremezanya n'imitima yanyu ko mwemezanya n'umuhamagaro w'umugabo wawe. Ubwo ndabaza umwe ku giti cye, murasubiriza rimwe. Uremezanya n'umuhamagaro w'umutware wawe kandi wiyemeje kumugira inama zubaka, uzamufasha kuzuza no kubaha iyi ndahiro arahiriye aha. Nimba mujemeye buri wese aravuga ngo yego ndavyemeye. Yego ndabyemeye. Murakoze. Barabafasha badamu, barabafasha izo ndahiro. Mubasingiriza za Bibiliya ebyiri. Murazifata muzizamuye. Mubafashe ku buryo basoma izo ndahiro. Kaduhere kuri Elder Richard. Yewe Sebagabo Richard, uyu munsi ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 niyemeje nta gahato guhabwa inshingano z'ubwungeri ku rwego rwa pastori. Niyemeje kuva uyu munsi kubaha izi nshingano mpawe z'umurimo w'Imana n'umutima ukunze kandi maramaje guhagararira inyungu z'ubwami bw'Imana ku isi yose, by'umwihariko mu muryango bwite wa Calvary Wide Fellowship Ministries. Niyemeje kuzakora ibishoboka byose kugira ngo mbe mu buzima bwejejwe, bukiranuka kandi no kuba umwizerwa. Nzubahiriza kandi nzashyira mu bikorwa ibikubiye muri iyi ndahiro n'iyi nyandiko y'imihango, amategeko shingiro n'amategeko ngengamikorere y'itorero, no kubaha ndetse nkubahisha intumwa akaba n'umuyobozi w'umuryango mugari wa Calvary Wide Fellowship Ministries mu gihe cyoroheje no mu gihe gikomeye. Nticujije kandi ntivuguruje ku cyemezo n'indahiro ndahiye uyu munsi, nzakorera itorero rya Kristo n'umuryango wa Calvary Wide Fellowship Ministries mu nshingano zose nzashobora kandi nzahabwa n'ubuyobozi bw'umuryango wa Calvary Wide Fellowship Ministries. Imana nyiri murimo kandi umuremyi wandemye azabimfashemo.
murakoze mwongera Imana amasharutayo. Yes, nawe urazamura Bibiliya. Njyewe Ngoga Christophe, uyu munsi ku itariki ya 31 z'ukwa 12 2023 niyemereye nta gahato guhabwa inshingano z'ubwungeri ku rwego rwa pasiteri. Niyemeje kuva uyu munsi kubahiza inshingano mpawe z'umurimo w'Imana n'umutima ukunze kandi maramaje guhagararira inyungu z'ubwami bw'Imana ku isi yose, by'umwihariko umuryango bwite wa Calvary Wide Fellowship Ministries. Niyemeje kuzakora ibishoboka byose kugira ngo mbe mu buzima bwejejwe, ukiranuka kandi no kumwizerwa. Nzubahiriza kandi nzashyira mu bikorwa ibikubiye muri iyi ndahiro n'iyi nyandiko y'imihango, amategeko shingiro n'amategeko ngenga mikorere y'itorero, no kubaha ndetse nkubahisha intumwa akaba n'umuyobozi w'umuryango mugari wa Calvary Wide Fellowship Ministries mu gihe cyoroheje no mu gihe gikomeye. Nticujije kandi nivuguruje ku cyemezo n'indahiro ndahiye uyu munsi, nzakorera itorero rya Kristo n'umuryango wa Calvary Wide Fellowship Ministries mu nshingano zose nzashobora kandi nzahabwa n'ubuyobozi bw'umuryango wa Calvary Wide Fellowship Ministries. Imana nyiri umurimo kandi umuremyi wandemye izabimfashemo. Murakoze cyane. Mutangizo Bibiliya na microphone hanyuma mupfukame. Ndasaba iteraniro nanone ko rihaguruka. Ihangane tugume dufatanye twese. Abatarwaye batananiwe muhaguruke. Twizihiza ibirori. Yes. Mushumba turafatanya. Umuhereze amavuta. Mu mbaraga z'ubutware bwa Kristo wanesheje urupfu na Satani n'abadayimoni, uyu munsi tugushimiye umunsi udasanzwe aho twimikishije amavuta y'ubushumba mwene data Richard warusanganywe inshingano z'ubukuru bw'itorero. Aya mavuta tumushyizeho abikimenyetso ndakuka kandi uyahagararemo amanukana ubutware bw'ijuru mu izina rya Yesu. Azamubera urukingo, azamubera inkingirizi y'ibibi byose. Imbaraga z'ijuru zimubeho, gukora kw'Imana kumubeho, ubutware bw'ijuru bumubeho, kunesha kw'Imana kumubeho. Azagira igikundiro n'igitinyiro kandi uzatoza akanwa ke kuvuga iby'agaciro bidasanzwe. Akanwa ke ugashyiremo gukiza icyo azaza avuga kije gikiza indwara, coroshe imitima y'abantu iremerewe. Ijuru rigira ububasha n'ubushobozi rirema ikintu cy'umwihariko ku buzima bwe ku bw'aya mavuta mu izina rya Yesu. Tumukweguriye uyu munsi nk'umushumba, tubyemeresheje ikimenyetso cyo kumusiga amavuta mu izina rya Yesu Kristo umwami. Amen. Yes. Musigare mumuhanagura. Then bamufata mu bitugu. Mu izina rya Yesu Kristo nyiribihe, Imana y'imbaraga n'ubushobozi, Imana y'ubutware n'icubahiro, kuva uyu munsi Ngoga Christophe wari umukuru w'itorero yerejwe inshingano z'ubushumba imbere y'Imana. Aya mavuta abigihamya kimuziririza kandi kimugira udasanzwe mu maso yawe kandi kimuha icubahiro c'ubushumba. Imbaraga z'ijuru zimukoreremo. Turaktiva imbaraga z'indirimbo, turaktiva imbaraga z'ubuhanuzi, turaktiva imbaraga z'amandiko, turaktiva imbaraga zo gusobanura amandiko. Impano zose z'umwuka zimurimo ndazatsa nk'umushumba we mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze ijuru rimukoreremo abo ubuturo bw'imbaraga z'ijuru kandi icyo azakora cyose kizamubere cyiza. Umuhamagaro we uzabera umugisha avuka, ubera umugisha we yashatse, ubera umugisha bazamubona bose.
inyungu z'ijuru ahagarariye kandi zatumye aremwa azazihagararire neza mu mavuta akwiye mu izina rya Yesu. Amen. Ndasaba ko abashumba twakonfamize batambuka, babashumba bose twakonfamize mutambuke hano imbere. Abashumba pana barevera. Nasaba ko muheza umushumba microphone. Arajya hamagara buri wese agende hariya asinye kandi afate certificate ye. Pastor Elvis Muhoza Murira akwigira hafi. Shishiro ca nyuma tugiye gusorezaho turabikorera rimwe ntacyo bideranja. Ni shishiro c'aba elder. Byishimo Felix aratambuka, Mubogora Muvunyi Christophe aratambuka. Christophe yabaye benshi. Uhere kubo twemeje abandi Eric Mubogora Muvunyi Christophe nari muvuze Rwumbuguza Olivier, Muhizi Maniragaba Blaise, Irakiza Justin, Babunga Igunzi Paul, Bahati Buhesha Aime Fidel. Muratambuka. Shaka kubambika call pastoral. Dieudonné, Pastor Dieudonné Romanzi. Nduwayo, Pastor Nduwayo. Ephraim, Pastor Ephraim. Asante sana, mwipange hanyuma bafata ifoto. Yes. Naburaziba, sorry. Warutaraziba. Abasengewe ntimurafata certificate zanyu. Nimuze Ngoga na Elder Richard. Pastor Richard na Pastor Ngoga. Mazina yahindutse. Pastor Ngoga. Kuva uyu munsi. Ya mazina navuze murahagarara hano mwebwe abashumba mubarekeraho. Mwe muci inyuma gatoya
tanga umwanya mama pasteur, madame pasteur Ngoga, mutange inzira aho ngaho. Yes, mubapanga ha, the other side. Yes, urahagarara hagati dufatane ifoto y'urwibutso n'aba bashumba. Murakoze bashumba, musubire mu myanya yanyu. Ndasaba ko uretse abavandimwe batumva ikinyarwanda, abandi babe babahaye indahiro z'aba elder. Ya, barabaheza Bibiliya mwese. Mufate izo Bibiliya. Ni barindwi. Yes, abumva ikinyarwanda yenjo mwenye hasikia hata kidogo. Okay, ngira ngundi warumva. Okay, ya ntabwo ari ngombwa noneho mwebwe murafata Bibiliya muyizamure mu kuboko, hanyuma murasubiramo indahiro ndi buba bwire gusubiramo. Murafata Bibiliya mu kuboko kw'iburyo. Yes, nivuga ngo ngewe, uravuga ngo ngewe, uvuge n'izina ryawe. Ngewe voilà, uko byishimo yabikoze, sivyo? Muzamura amajwi, vuga ngo ngewe Mubogora Christophe, uyu munsi ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 sorry 31 z'ukwezi kwa 12 2023 niyemeje nta gahato guhabwa inshingano z'ubukuru bw'itorero. Niyemeje ko kuva uyu munsi nzubaha kandi nzubahiriza inshingano nshinzwe n'umutima ukunze kandi maramarije guharanira inyungu z'umurimo w'Imana. By'umwihariko mu muryango bwite
wa Calvary Wide Fellowship Ministries. wa Calvary Wide Fellowship Ministries. Niyemeje kuzakora ibishoboka byose. Niyemeje kuzakora ibishoboka byose. Mbe mu buzima bwejejwe. Mbe mu buzima bwejejwe. Bukiranuka. Kandi bwo kuba umwizerwa. Kandi bwo kuba umwizerwa. Ticujije. Ntivuguruje. Kucemezo n'indahiro ndahiye. Nzakorera itorero rya Kristo. N'umuryango wa Calvary Wide Fellowship Ministries. N'umuryango wa Calvary Wide Ministries. Mu nshingano zose. Nzashobora. Kandi nzahabwa n'umuyobozi wa paruwasi. Imana nyiri murimo. Kandi umuremyi wandemye. Izabimfashemo. Ya, ndasaba kuko mupfukama. Saba umushumba wacu representa wa Kongo kwa tambuka. Murapfukama, abadamu babafate mu bitugu. Yes. Fata mu bitugu. Yes. Aha. Makwihangana mugahaguruka. Ko ari bwo bwa nyuma. Ndongera mbahagurutse dutaje. Muhaguruke mukore nako gasport. Umushumba aratuje imbere. Dusenge kubwa bene data. Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu tunasema asante kwa mpango wako mwema na mwito wako mkuu ambao unawaalika walio wako. Tunasema asante Mungu wetu kwa sababu umeweza kuchagua mwenyewe wale ambao utakao watuma kwenye shamba, kwa maana wewe mwenyewe umeweza kuita mitume, wainjilisti, wachungaji na walimu, ili waingie katika na waendelee kukutendea kazi kufuatana na mapenzi yako Mungu. Ndio maana hao wote wanapiga magoti mbele ya uso wako. Baba, tunahitaji baraka za kimbingu zishuke juu yao. Wewe mwenyewe upate kuwatumia kama vyombo vyako, ili watende kazi kufuatana na mapenzi yako Mungu wetu. Tunakualika mwamba wokovu wetu, uje wapake mafuta hata wapate kutenda kazi kufuatana na huduma ile ambayo umeweza kuwaitia kutendea wewe Baba. Asante kwani wewe ni Mungu mkuu. Utaendelea kuwatumia kama vyombo vyako, ukiwapaka mafuta ya Roho Mtakatifu, ukiwapa hekima na ufahamu na kunyenyekea chini ya kivuli cha mkono wako, kwa maana wewe ni mtakatifu. Asante Baba kwa sababu utaendelea kuwatumia. Uwabariki katika kazi zote na majukumu ambayo wamepewa, waendelee kuyatekeleza kufuatana na mapenzi yako. Yasiwe mapenzi yao, lakini mapenzi yako yaendelee kutimia katika wao. Asante kwa sababu utaendelea kuwa pamoja na wao na utawatia nguvu. Ni katika jina lako tunaomba tukishukuru. Amen. Amen.